Zaista uživam u ovom danu, evo, iako je moja poduzetnička priča relativno kratka, tek 1,5 godina, žao mi što nisam prije dolazila na ovu konferenciju, bila bi puno spremnija za ovo što me čeka svaki dan. Možda smo komentirali sada u backstage-u konačno jedan 100% ženski panel. Jedna lijepa inspirativna priča iz Slavonije, druga iz Istre, pa evo da ne dužim previše sa ovim uvodom, drage dame, molim vas da kratko nam ispričate kako su krenule vaše poduzetničke priče, neki prvi koraci. Pa moja poduzetnička priča, čujmo, krenula je, zapravo mi se na neki način ponudila. Dugi niz godina bila sam menadžer u najvećoj multinacionalnoj korporaciji ovakve vrste, znači za proizvod koji mi danas radimo. I naprosto tijekom velike krize 2007. dogodilo se to da je proizvođač, odnosno vlasnici su odlučili zatvoriti podružnicu u Hrvatskoj. I nakon dugog staža menadžerskog, uspješnog, dogodilo se to da mi se otvorilo tržište rada. I sad ponuđeni uvjeti, ne mogu reći da nisam imala nekakve uvjete za ostanak, međutim, poslije menadžerskog ugovora, kad što bi se reklo, padnete s konja na magarca, to vam se ne svidi. I jednostavno sam onako u glavi, što bi rekli, prebrikala se brzo i rekla ne, neću ostati, idem. Jednostavno ne ostajem. I nisam uzela otpremninu koja me slijedila. Ništa, došla sam kući, razmišljala što kako, počela raditi u jednoj drugoj firmi, sasvim jedan drugi posao. I rekla, idem to probati. Zapravo, mene su malo preplavile emocije, jer ja sam tvorac ovog biznisa na neki način u Hrvatskoj. Zašto? Nakon Domovinskog rata ovaj posao nije bio poznat, odnosno nije djelovao u Hrvatskoj. I došao je čovjek koji je pobjegao od rata u Bosni i osnovao firmu. Trebao mu je netko mlad, ja sam u to vrijeme doista bila mlada, sa iskustvom, imala sam i nešto iskustva i krenuli smo u taj posao. Digli smo taj posao na nivo, dakle da je ta multinacionalna kompanija kupila tu tvrtku koju je potom i zatvorila. Ali mislim, to je zapad. Mi to nismo imali te spoznaje u glavi tada i meni je to bilo totalno neopravdano jer smo mi među 58 tvornica bili 4. u grupi po profitu i čak po pokazateljima produktivnosti jedne godine smo bili prvi, jedne drugi. Znači to je bilo za sam sebi reći bravo. Međutim, što se dogodilo? Kriza je donijela to da treba tržišta, previše je mašina na zapadu i ajmo zatvoriti tržište na Balkanu. I mene to emotivno doista pogodilo i što bi rekli moji prijatelji Dalmatinci, ja sam iz pukog dišpeta rekla, idem to sad probati privatno. Sad na tom putu je bilo svega i svačega, izazova, padova, dizanja, ali kažu što vas ne slomi, to vas jača. Sve ćemo to proći kroz koju minutu, jel tako, podijeliti? Da. Super, hvala puno. Hani? Ja sam započela u biti ovako, firma ima 30 godina i počela sam sa 17 godina. I onda kad najprije sam razmišljala da li sam moj poduzetnički put. U biti je počeo kad se otvorila firma, jer biti poduzetnik uz oca i mi smo stvarno gradili zajedno. Ja sam od malih nogu pomagala, radila. Kako sam dobila vozačku, tako sam vozila, dostavljala, vozila kamion, razbila više kamiona, više auta. Učila, ja mislim da nema dio proizvodnje koji nisam prošla, da nema sektor proizvodnje koji nisam prošla. Preko noći ostaneš bez računovodstva, sljedeći dan sam voditelj računovodstva. Dobro da sam to studirala, pa mi se to složilo. Da. Tako da sve sam prošla, sve pozicije mukotrpne gradili, izgradili sa 200 kvadrata, došli na 3000 kvadrata postrojenja. Sa 200 kila je došli na 1.300.000 kila proizvodnje. Sve sam prošla i kada dođe trenutak da se tvoja vizija, odnosno da imaš takav karakter, da imaš viziju, da jako želiš, da si onako, ja sam impulzivna, brza i volim, ali sam ponovno s druge strane volim red, rad, disciplinu i sad malo sukob između starije generacije i mlađe generacije, pa sam dala otkaz, pa sam otišla i onda sam rekla ne, moj put je vratit se, moj put je uzeti ono što smo stvarno zajedno gradili, to nastaviti jer priča ima smisla. Pisinium je bila i ostala dobra proizvodnja, dobra tehnologija i recepture i ljudi. Ja sam rekla to ima smisla nastaviti, došla i rekla ja to želim preuzeti, ja to želim voditi. Ja sam kreativna, ja to mogu i to je to. I tako je krenulo i tako, evo, 8 godina radimo, širimo. Dobro je.
Kad pogledate malo unazad, što su možda bili neki najveći izazovi do sad na tom poduzetničkom putu i kako ste ih rješavali ili pokušali riješiti? Ajmo ovako, u bližoj budućnosti, kad sam već sad samostalna, to je definitivno korona. Ali ja bih rekla da su u biti svi izazovi sami u nama. Naše borbe su sve to što je na tržištu, sve što se dešava izvan nas, to je jedna strana priče, ali najveće borbe su sa nama i kad trebaš puno odlučiti, sam si sa sobom i puno puta kad si poduzetnik si u biti sam. Odluke su tvoje, odgovornost si na tebi i za njih moraš stajati. To je ona najveća stvar koju moraš sam sa sobom posložiti u glavi. Nema, sad ću ja nekog kriviti ili ne znam šta očekivati, nema. Tržište je takvo, karte su ti posložene, na tebi je sa tvojom sposobnostima, kompetencijama kako ćeš ti šta odraditi i posložiti. Tako da, koji god izazov je bio, korona je možda bila jedna od najtežih, ali bilo ih je puno i bit će ih još. Sad, kako ću ja s njima upravljati je na meni. Branka, isto pitanje. Možda nekakav težak trenutak, nešto što danas gledate kao da je bilo ključno za vaš uspjeh ili razvoj? Pa ovo je naša ozbiljna proizvodnja. Dakle, tu doista ima jako velikih izazova. Ne samo, korona nam je donijela nekakve, pa zapravo ja bih rekla da je nama korona i dobro donijela. Znači, prvotno zatvorile su se granice. Nama je sirovina 100% uvoz. Nažalost, u Hrvatskoj se ništa ne proizvodi, niti papir, boja, ljepilo, koji su nam osnovne sirovine za proizvodnju. Ja sam sad mislila, da li da sad skočim s prvog kata na glavu, jer nemamo sirovine, potrošimo. Ja bih svaki dan obilazila skladište i pogledala koliko još imamo sirovine. Granice zatvorene, znači mi radimo, ja onako spontano pogledam koliko ima i šta sad, da izađem pred 50 ljudi i kažem mi nemamo više sirovine i bankrot, odnosno zatvorit ćemo firmu dok to ne riješimo. Pa ne, valjda će se nekako riješiti. I naravno i nakon nekakvih 15-20 dana ili već koliko, ako se dobro sjećam, granice se otvorile i taj smo problem riješili. E sad, dolazi sljedeća godina, rat u Ukrajini. Jedan od naših najvećih dobavljača, Rus. I sad imate ugovor koji ispoštujete i opet ključ nema. I opet, ajde dobro, već imamo nekog iskustva iz COVID krize, pa idemo sad i ovu krizu rješavati. I tu se isto nađe nekakav... Gledajte, proizvodnja je vrlo, što god da proizvodite, sve je to teško i zahtjevno. Nažalost, imamo jako malo proizvodnih firmi i jako malo te dodane vrijednosti. Za tim trebamo kao država težiti. Tome se okrenuti. Od turizma, od usluga može se živjeti, ali dugoročno nekakav veliki razvoj ne. To je istina, da, stvarno je proizvodnja zapostavljena. Puno je tu je izazova, tu imate svaki dan izazov. Vjerujte, svaki dan. Da vam nekakav rezervni dio pukne, da vam se nešto dogodi na liniji. Naša jedna linija je 50 metara duga. Znate, tu uvijek ima nekakvih, da se nešto dogodi, da se ne daj Bože netko povrijedi. Mislim, to su vam dani od 0 do 24 uvijek izazov. I uvijek kad je najvažnije. Kada nama stane stroj u 7. mjesecu na vrhuncu sezone, kad treba pići, onda stanu svi strojevi. Svaki dan 5 strojeva stane nekad. Ali to je život. To je život, da. Gledam ja vas dvije kako pričate o najvećim poslovnim životnim izazovima i poteškoćama i problemima, a obje osmijeh od uha do uha i rekla bi da je to jedna crta koja definitivno krasi poduzetnika, a to je taj neki vječni optimizam i uvijek traženje nekih prilika u najgorim životnim i poslovnim situacijama. Stvarno svaka čast i mislim da to je vrijedno jednog lijepog pljeska. Iz ljubavi. Još jedna kvaliteta koja vjerojatno krasi svakog poduzetnika je taj neki growth mindset i gledanje na pogreške kao prilike da nešto naučimo, da dobijemo nekakav feedback, da izvučemo nekakvu lekciju. Pa evo, zanima me i podijelite s nama neke svoje lekcije, nekakve pogreške koje ste napravile, što ste iz toga naučile i možda što bi savjetovale drugima da iz tih vaših iskustava preuzmu i nauče. Pa nekih velikih pogrešaka ne mogu reći. Ja sam doista ušla u ovaj posao sa dobrih 20 godina menadžerskog iskustva. Znači, vodila sam 3 tvornice u Europi, jel? I doista sam imala ogromno iskustvo. Ne mogu reći da sam napravila nekakvu veliku grešku. Ja ću reći da mi je jedna od većih grešaka na samom početku što sam išla u velike poslovne banke u vrijeme krize, kad su svi okretali glavu od nekakvih ulaganja. Evo mene u banku, znate, ja bi otvorila ovu proizvodnju, kaže, pa ček sam malo, vi ste tu radili pa se zatvorilo. Pa da, vlasnik je to zatvorio zbog nekih svojih drugih interesa. Ali sad dođete u banku, neki bankar vam jednostavno to ne razumije.
Pa još pogleda k tome... Falimo optimizma. Da, i naprosto jedna banka ništa, druga banka ništa i tek treća nekakva mala banka koja je zapravo bila možda željna tako nekakvih novih projekata i nije im se to učinilo kao veliko ulaganje i velik rizik. U tom sam izgubila dosta vremena. Nekakvih 2 godine sam zapravo izgubila u traženju što financijskih sredstava, jer kad krećete u to trebate, naša oprema je jako skupa. Ja sam krenula sa rabljenom opremom i tako dalje. Te kasnije smo mi u proširenjima išli sa novom opremom kad smo dizali kapacitete. Ali u samom početku, evo, to je recimo jedna pogreška, nekakvo možda neiskustvo. Jer kako sam radila u velikom multinacionalnom koncernu, netko drugi se brinuo za financije, miljama daleko od Hrvatske. Tako da nisam tu, neću reći nisam imala iskustva, nisam otišla u razvojnu banku, da mi je sad vratiti vrijeme nazad i ovu pamet imati, znači treba ići u razvojnu banku. I svima bi poručila tko ima nekakvu ideju o poduzetništvu, doista naša razvojna banka, naravno Hrvatska banka, ima sluha, ima sredstava i ima jako puno sredstava koji se mogu koristiti iz Europske unije, znači bespovratnih. Doista treba imati ideju i nije ju lako provesti u djelo, ali ima mogućnosti za poduzetništvo. I očito osim ideje treba znati na koja vrata pokucati, jel? Pa jako, da, meni je to recimo jedna od najvećih pogrešaka i tu smo izgubili nekakvih 1,5 godinu vremena. Ali dobro, za to vrijeme smo trgovali da ne izgubimo kontinuitet na tržištu, uvozili smo proizvod i prodavali ga svojim kupcima. Niste gubili vrijeme? Pa nismo gubili vrijeme, da. Ja bih rekla da... Se čuje? Ja bih rekla da griješim svaki dan. A sad neke najveće, možda mladost, ludost, ja bih rekla neiskustvo, učim stalno, učim jako puno promatrajući druge, bolje od mene i pametnije od mene. Mislim da, evo, moja bila do sada jedna kad sam vrlo partnera krivo procijenila, ne partnera u poslu nego kupca. To me možda koštalo više nego što sam mislila. A ovo ostalo ide dan po dan. Brzopleta sam pa moram prespavati. Naučila sam se sa godinama. Strpljenje. Uporna sam ko mazga bi se reklo. Tako da upornost. Onda sam naučila strpljenje usput i sad prespavam prije nego što odlučim. I puno je bolje. I mirnije, a na greškama učim. Najvažnije je učim svoje ljude. Nije problem što mi pogriješimo, griješit ćemo. Ali ako nam se ponavlja, onda je to ozbiljno. Branka, kako se vi motivirate kad su neki teški dani, teški trenuci, baš vas sve samelje? Što vas drži i pokreće dalje? Pa imam ja tih kilometara, baš me više ne samelje. Pa dobro, zna se dogoditi nekakva neprospavana noć, pa onda to sve skupa miksam, pa da ujutro nešto smislim i idemo dalje. Mislim, veliko iskustvo. Ja doista imam 30 godina iskustva baš u ovom biznisu i s pravom mogu reći da gotovo da nema iskusnijeg čovjeka, niti žene, naravno, što se tiče ove vrste posla. Tako da mogu predvidjeti mnoge stvari. Mi smo 60% na europskom tržištu, znači oko 60% proizvodnje izvozimo, tako da sam puno u kontaktu, mogu predviđati, mogu ocijeniti, znam kad će se dogoditi nekakva nestašica neke, recimo papira, to je burzovna roba, pa mogu i to kroz kontakte, kroz iskustvo. Mislim, iskustvo je doista ogromna stvar u bilo kojem poslu. Važno je predvidjeti sve što vas čeka na tom putu. Znači, ja sam očekivala da čim se objavio rat u Rusije na Ukrajinu, ja sam očekivala da će doći do nekakvih sankcija, da neće svijet gledat na to, ne znam, da ovi sad napali državu iz ničega i da se sad mi dalje s njima poslujemo. Pa sam znala, ajmo se okrenuti nekim drugim proizvođačima, pa smo brzo tražili druge izvore snabdijevanja i tako. Jednostavno koristite to svoje iskustvo, reći ću naravno i znanje, ali iskustvo. Razmišljati par koraka unaprijed, jel? Da, morate zapravo brzo, agilno reagirati i prilagođavati. Gledajte, nema planiranja za sljedeću godinu. Znači, moramo planirati za sljedećih 5 i 10 godina unaprijed. Jer, kažem, to je posao stvarno koji je jako velika ulaganja, jako skupa oprema, tehnologija je jako skupa i morate znati što ćete sutra raditi. Morate ići u modernizaciju, kako sve razvojem tehnologije, znači svi zahtjevi, tako i zahtjevi punjenja samim tim i našeg proizvoda. Hani, koje su po vama neke glavne, ključne vještine ili kompetencije poduzetnika?
Ja bih rekla da je to prvo vizija. Mislim da svaki poduzetnik mora imati viziju šta želi, jako dobro upoznat sebe, šta želi od sebe, koliko je spreman se nečega odreći, jer se svi moramo nečega odreći na tom putu ako želimo uspjeti. Ali ta vizija, onda kreativnost, znat motivirati sam sebe kad ti je najteže. Evo, ja bih čak rekla, mene, kad se treba motivirati, mene najčešće motiviraju biti, ne znam to pisati, znači da su ljudi oko mene uspješni, da ja sam uspjela postići da dobre rezultate, ali ne samo financijski, nego je to kada ti dođeš u vlastitu firmu i da tamo stoji jedna skupina ljudi koja samo čeka šta ćemo sada sljedeće, kako ćemo sljedeće, bori se za tebe, bori se za sebe, bori se za firmu i postići jednu zdravu okolinu. Doći kod poslovnih partnera koji ti onda vjeruju da si ti imaš kredibilitet kod njih, da si korektan, da si pošten, da si iskren maksimalno koliko možeš biti, i da radiš najbolje sve posao koji možeš, da te se preporučuje, da se stoji iza tebe. To su sve stvari koje onda mene motiviraju i idem dalje. I onda ta jedna doza kreativnosti da mogu stvarati novo. Ja moram stalno smišljati koji ću novi proizvod. Ja moram stalno pratiti šta se dešava na tržištu, koji su trendovi, kako ću novi proizvod. Mislim, u kojem smjeru. Isto tako, razmišljaš 5 godina unaprijed, ne razmišljam 1 godinu, razmišljaš 5 godina unaprijed, koja tehnologija će doći, koji trend u hrani, šta ćemo mi voljeti jest, šta će mlada generacija voljeti jest i tako dalje, tako da to konstantno razmišljanje. I ta jedna kreativnost mora biti u poduzetniku. Ja mislim da je to jedna ključna stvar. Iako ja vjerujem da najveći uspjesi pred vama tek stoje i to ću vas isto pitati malo o nekakvim planovima i ambicijama, ali ono što me zanima kad pogledate sad unatrag svoj put poduzetnički, što vas čini ponosnima? Što bi izdvojili kao neki do sada uspjeh? Ja mislim da kad budem, ne znam, ocijenit ću sebe, da li sam uspjela negdje pri kraju svog, vjerojatno, čak i životnog puta. Mislim da ću cijeli život biti poduzetnik i raditi kako god. Tako da za mene je uspjeh i nešto što traje dugo godina, u nečemu u čemu si konstantan, a ne danas jajim, sutra me više nema. To za mene nije uspjeh. Tako da moj uspjeh će tek doći i vjerujem. A mislim da zadala sam si dosta visoke kriterije i velike, a za sad bih rekla da moja sredina koju sam si stvorila, u kojoj mi je predivno raditi, koja stvara jako lijepe rezultate, gdje nas se drugi prepoznaju, mislim da je to veliki uspjeh. Branka? Pa ja ću reći da sam jako ponosna na firmu koja radi 10 godina. Nekakvih 10 godina radimo konstantnu proizvodnju. Prepoznali su nas kupci na europskom tržištu. To je najveći uspjeh i to me doista veseli što 60% naše proizvodnje izvozimo u zemlje zapadne Europe i to su uglavnom kupci koji su velike multinacionalne korporacije, znači najveće grupacije cementara, proizvođači završnih žbuka u građevinarstvu, građevinskih ljepila, veliki mlinovi, šećerane. Prepoznali su kvalitetu našeg proizvoda i doista rame uz rame smo sa najvećom korporacijom, dakle to mojom bivšom firmom. Čak nas i ta bivša firma percipira kao jednog jako dobrog konkurenta i proizvođača. To mi je doista osobni uspjeh. Znači, sve što sam željela postići je da budemo konkurentna firma. Molim vas, jedan pljesak za ovo divno. Ajmo malo još sada sanjariti o budućnosti, kakvi su vam planovi, ciljevi, ambicije, što si onako želite i privatno i poslovno i možda s obzirom da vidim da nam se vrijeme bliži kraju neku motivacijsku poruku ili nekakav savjet svima onima koji razmišljaju o poduzetništvu, pogotovo ovoj mladoj ekipi u publici, vjerujem da među njima isto leže neki naši budući uspješni poduzetnice, pa ako imate kakvu poruku za njih. Evo mogu ja nastaviti. Znači mi ulazimo upravo u jedan veliki projekt, ogromna investicija sa jednom opremom, znači tehnologija, zadnja riječ tehnike. Gradimo veliku proizvodnu halu površine 4000 kvadrata, tako da ćemo biti u ovom dijelu Europe
jedna ozbiljna tvornica i treba to još zaposliti. Naravno, to je još jedan zadatak predamnom prije odlaska u mirovinu. Tako da to će biti doista zadnja točka, što bi rekao točka na i ili onako baš ono što me veseli i što me motivira da to uposlimo i da budemo doista kompanija koja će biti na europskom nivou. Sjajno, držimo fige. Neku možda poruku, savjet? Pa evo, gledajte, kad želite nešto i kad radite predano, otvorenim srcem, uspjeh mora doći. Prije ili kasnije uspjeh uvijek ne može izostati. Radite najbolje, ja uvijek kažem da radim najbolje što znam. E sad, ako se na tom putu dogode nekakva viša sila, nešto na što ne mogu utjecati, a Bože moj, ne mogu si za to kriviti, ali dam sve od sebe, pa uspjeh je do sad bio, nadam se da će i nastaviti. Sjajno, očito strategija koja pali kod vas. Pa mislim da da. Ovako, ja sam se zadala, ciljevi su visoki, okrećemo se izvozu, isto će doći nova tvornica jer se ova popunila, ja sam kapacitete iskoristila. To su sad još male nekakve popunjavanja i isto, u biti za mene je nekakav uspjeh kad budem na europskom tržištu, tako da i gradim proizvode i recepture koji mogu kvalitetom se naći na europskim tržištima, odnosno na policama. I možda, evo, sad slušam o izvozu, ja sam si mislila, pa kad je bio moj uspjeh kada sam uspjela u Španjolsku prodat pancetu. To je uspjeh. I to je to. I u Toskanu pršut. I to je bilo jako dobro. To je to. Tako da da. To je bilo možda, jer je trajalo 5 godina da Španjolci uvjeren da je roba dobra i da to će naći svoj put, tako da je bilo teško. Ali cilj je da 30% prodaje mora doći iz izvoza i smatram da je svima nama u Hrvatskoj koji se bavimo proizvodnjom izvoz jedini put rasta i razvoja. Super, hvala. Možda još poruka neka za kraj? Savjet? Budite, stvarno treba biti uporan, strpljiv, raditi jako puno, ali ta unutarnja motivacija, ta volja, želja, to je najvažnije. Moja misao uvijek koja me pokreće da ono što stvarno želim to ću ostvariti. I to me vodi. I onda uporno napred. Sjajno. Puno vam hvala. Evo, mi smo došli do kraja našeg panela. Hvala vama na pažnji. Uživajte u ostatku programa.